bismillahi irrahmani irrahim darsu capanɗe tati e jeeɓa on e nder nde deftere matini din hiɗen e nder sengo ɗerol capanɗe nayyi e tataɓa on yo Allah hawrni e sawaba toujours koye nder qayidaji ɗin arbaaji ɗin woni ɗen en jangi ɗiɗi ɓaawo karma komin maaki joni wala qaidatu thalithatu tugalal tammal ngal ko tawata kon no haani ka anden ɗum sidaɗen sirku annan nabiya ko nde andeten wonde o annabajo sallllahu alayhi wa sallam yo Allah juulu e makko isinamo zahara o feeñi bimana o yaltiti fewdo neleede makko ala unasin e hoore yimɓe mutafarriqina sertuɓe fi ibadatihim e dewe maɓɓe ɗen nelaɗo yaltiti e yimɓe marnoɓe dewe façon ji puyi min hunno ɓe yimɓe ɓe nelaɗo feeñi e mu'um man ya'budul malaikata rewayɓe malaika wa min hunno e maɓɓe man ya'budul anbiya'a rewayɓe annabaɓe ɓen wa salihina e moƴƴuɓe ɓen wa min hunno e maɓɓe man ya'budul asjara rewaynoɓe leɗɗe wal ahjara e kaaƴe wa min hunno e maɓɓe man ya'budu shamsa rewaynoɓe naange wal qamara e lewru wa qatalahum haɓiɓe rasulullahi nelaɗo Allah on sallllahu alayhi wa sallam wa lam yufarriq o sendinirali baynahum hakkunde maɓɓe few o innali ɓeeɗo ko leɗɗe rewta mi acceɓe ɗon wa dalilu ko tindini ko wonde o haɓi ɓeeɗo fof qawluhu ta'ala ko konngol makko kanko towɗo on wa qatilhum haɓuɓe hatta la takuna fitnatum ha hara shirku ala e leydi fitina ala wa yakunu dinu diina ka laato kullahu kala e diinaji ɗin ko rewi te ko fof tawa lillahi tawa ko Allah tun wodan tawa ko Allah tun wona rewede ka simore anfali aya 37 oɗo aya iwa wa dalilul shamsi dalilu wonde har nangen no rewede wal qamari e lewru ndun qawluhu ta'ala ko konngol makko kanko towɗo on wa min ayatihi no jeeya e maande wonde Allah hino wooda himo waawi kadi allaylu oɗo jemma tagugol mo o jemma wan naharu e ñallal ngal wa shamsu e naange ngen wal qamaru e lewru ndun Allah da la tasjudu li shamsi wota on sujjan naange e jeeya har no woodi sujjanaɓe naange wala lil qamari wona yon sujjan lewru ndun kadi ko woni wasjudu lillahi sujjane Allah alladi on khalaqahunna taguɗo ɗiɗo in kuntum si o laatike iyahu ta'buduna ko kanko no rewde kasimore fusilat aya 37 wa dalilul malaikati dalilu wonde hari malaika ɓe no rewede qawluhu ta'ala ko konngol makko kanko Allah towɗo on wala ya'murukum annabaɓe ɓen e noddayɓe e diina kam ɓe yamirta on an tattakhidul malaikata nde jogitoto ɗon malaika ɓe wannabina e annabaɓe ɓen arbaba reweteɓe kasimore ali imrana aya 80 ɗum ɗo yimi wa dalilu anbiya'i dalilu wonde hari annabaɓe no rewede hani baltoɗe ɓe rewede qawluhu ta'ala ko konngol makko kanko towɗo on wa idh qala llahu sanga Allah towɗo on wi'oyta ñande darngal mande o wi'uno sanga o ɓantunomo ko kammo dowga ɓa ko noon firoji ɗi gardi woɓɓe wi o haalaninomo ɗum ka fewndo ƴawnimo ko kammo dowga woɓɓe wi ko ñande darngal o wowloyta ya isa bone mariama ko ay ɓiɗɗo isa ɓiɗɗo mariama on a anta ɓulta e ko an isa wi'ani linnasi yimɓe ɓen he kono yimɓe ittahiduni jogiteɗan wa ummiya e biro an mariama ila hayni reweteɓe ɗiɗo min dunillahi koyne Allah ko an wowli ɗum isa gaala isa jaabo subhanaka senade wodanima a woɗɗitike e ɗimmo e reweteɗo ma yakunu li laatanakiɗan an aqula nde mi wowlata ma laysa li ko alnana mbi haqqi e dewal ça c'est pas pour moi in kuntu simi laatiki qultuhu mi wowli ɗum fagad gom ɗi alimtahu haray a andi ɗum ta'lamu hiɗa andi ma fi nafsi konkoni ko wonki an wala a'lamu min mi anda ma fi nafsi konkoni ko wonkima innaka nan Allah anta ko awwoni allamul ghuyubi anduɗo ko wirni kasimore ma'idati aya 116 ko ɗon oɗo ayi wa dalilu salihina dalilu wonde moƴƴuɓe ɓen no reweteno
ma no rewde hani tode qawlu ta'ala ko ngalla tuɗon ulaika alladina ɓemɓe wonɗo rewde ko ɓen woni ɓen yad'una kamɓe tigi hiɓe noddude Allah yabtaguna hiɓe ɗaɓɓa ila rabbihim faade ka joom maɓɓe alwasilata ɓadorgol hiɓe jiɗi andugol ko honno ɓadorta Allah ayyuhum aqrabu no maapini ɓe andugol ko homboye maɓɓe ɓuri ɓadade Allah wa yarjuna ɓe tamƴini ɓe jortini rahmata yurmede Allah nden wa yakhafuna ɓe wula azabu lette makko ɗen ka simore Israil aya 57 ko ɗo wonɗen darade taw ka darɗen ɗo taw on sen hawtodiray e fii leɗɗe ɗen e hadise mum on fiyo yewtereji ɗi yaade fii munasibul kalam nam yittoɗe on wowirno noon joni noon karma koye maki walla qaidatu salisatu tugalal tammal no hitti moƴƴa no hitti anna nabiya wonde annabajo on sallllahu alayhi wa sallam zahara o feeñi ala unasi e hoore yimɓe mutafarriqina sertuɓe fi ibadatihim e dewe maɓɓe ɗen wa minhum e maɓɓe man ya'budul malaikata rewaynoɓe malaika wa minhum e maɓɓe man ya'budul anbiya rewayɓe annabaɓe wa salihina e moƴƴuɓe wa minhum e maɓɓe man ya'budul asjara rewayɓe leɗɗe wal ahjara e kaaƴe wa minhum e maɓɓe man ya'budu shamsa rewaynoɓe naange wal qamara e lewru wa qata lahum haɓiɓe e rasulullah nelaɗo Allah on sallallahu alayhi wa sallam wa lam yufarriq o sendindirade bayna ahadin hakkude hay e goto min ɗi maɓɓe o ittali ɓeeɗo o acca ɓeeɗo fewoni wa dalil qawlu ta'ala wa qatilum haɓuɓe hatta la takuna fitnatum wa yakuna dinu kulluhu lillahi haray koɓe faandi yewtugo en ɗo ko andugol wonde neɗɗo kala rewɗo goɗɗum ko hina Allah ma goɗɗo ma huunde rewɗo goɗɗo ko hina Allah ma goɗɗum ko hina Allah ma huunde ko hina Allah foti o wattudu e Allah foti ko ɗum tum o rewi o perdi ko o keefeero ko o fodduɗo e haɗeede o Allah kanko Allah ko kanko tukkoya rewmo kanko Allah rewamo kanko tuu e rewamo kadi no o wiiri noon yo rewire ko o sarƴini kon e ɗenngal annabajo makko on Muhammad sallllahu alayhi wa sallam ko ɗum ɗo rewirte Allah nafe na ɗum wiyetake dewal ko fof si a rewi Allah a rewidima e goɗɗum a perdi si a rewi Allah a rewiraalimo no o rewirte noon no o wiiri noon yo rewire e ɗenngal annaba makko ɓen a perdi si a rewi goɗɗum ngo ko hina Allah a perdi donc Allah ko yo rewe kanko tun hara o rewidaka e goɗɗum ngoo o rewe kadi no o sarginiri noon e ɗenngal annabajo makko on ɓaano si wonano annabajo makko on Muhammad sallallahu alaihi wasallam en andatano ko o faala kon yo alhamdu sawaba donc haray almuhimmu ko ndowni ko faanda e ɗi oɗo darsu meɗen ɗo donc haray e dalilaji muɗum kadi fof ari wa dalilu shamsi wal qamar dalilu wonde har naange e lewru rewede qawlu ta'ala wa min ayatihi no jamande makko allayli wan nahar jemma ñalorma wa shamsi wal qamar lewru e naange la tasjudu li shamsi wo tan sujjan naangen wala lil qamari wona lewru ɗum wasjudu lillahi sujjane Allah alladi on khalaqahum taw ɗiɗo in kuntum si o laatike iyahu ta'buduna ko kanko ɗo rewde wa dalilul malaikati dalil malaikaɓe qawlu ta'ala oko Allah daali ɗon wala ya'murukum on ɓe yamirta on an tattakhidul malaikata nde jogitoto malaikaɓe wannabi nan arbaba rewetede no hikki yeeso ɗon a ya'murukum bil kufri ba'da id antum muslimuna la ko ɗum waɗi hafid ibnu kasir wi'i en ka tafsir makko ay ko woni ɗum ngawa ɓe yamirta on rewgol hay e gooto annabaɓe yamirta on rewgol hay e gooto ko hina Allah wona annabajo wona malaikajo ɓattinaɗo e hara ɓe yamire on heeferaku ɓawande wonɗon julɓe ɓe huwata ɗum fewoni huwata ɗum si wona on nodduɗo rewgol ko hina Allah kala on nodduɗo rewgol ko hina Allah haray o noddi e heeferaku annabaɓe noon ko ɓe yamirta ko gomɗinal e rewgol Allah kanko tun wano Allah daaliri noon
وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني على ذلك ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت دونك كويدون أربابا كفانون كو آلهة من دون الله كو الله ونكو أن الحرم سوابا دونك هرينون ودليل الأنبياء دليل النبأ من قوله تعالى كالله دالنا وإذ قال الله يا عيسى بن مريم كو آية عيسى بن مريم أأنت قلت للناس إكو أنبياء يمبا بن اتخذوني جوجي تيلان وأمي إرديران إلى حين رويت بلدو من دون الله كوين الله قال سبحانك سنة ودنيمة ما يكون لي لا تناكلا أن أقول لني وولة ما ليس لي بحق قالنا لن حقي دewal na haqqe am min non na min jeyi ɗum dewal ko Allah jeyi mo jonni lan dewal hare o tooñi lan mo jonni lan ko mi fodda e mum o tooñi lan ko Allah jeyi dewal yo Allah jonne ɗum ton in kuntu qultuhu Allah simi laatiki wollo ɗum fagad alimtahu hareɗa andi ta'lam ma fi nafsi wala alam ma fi nafsika innaka anta allamul ghuyub ɗum ɗo ko immorde Isa kanko woni ko jaabingo Allah e ɗiɗo konguɗi neediyankoji Allah subhanahu wa ta'ala yewta jiyaɗo makko nelaɗo makko Isa ɓiɗɗo Maryama on ko o wi'an ɗomo ñande dargal wi'ama kadi koko annasanga o ɓantimo ko kammo o wi'animo o wi'anamo e taweede ɗe jogitiiɓe mo reweteɓe koyna Allah e tawde ɗe annasaraɓe ɗum ɗo ko kambangol annasaraɓe ɓen e telugol ɓe hewre dendanga yeeso tagore nde fop Allah yeeto ɗum ɗo Isa ko an wiyani ɗe ɗum ɗum ɗo ko hunde holɓinide ndi ndaari Isa no jaabota noon subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bi haqqi ɗum ɗo ko needi ni gasman nenan en ne'itordugol ɗi neediji ɗe annabaɓe wa dalilu salihina qawluhu ta'ala allah daali ulaika alladina yad'una yabtaguna ila rabbihim wasila ayyuhum aqrab wa yarju rahmatahu wa yakhafuna adaba inna adaba rabbika kana mahdura ko ɓe woni ɓen hiɓe nodduɓe hiɓe ɗaɓɓa faade ka joom maɓɓe ɓadorgol ko hombo e maɓɓe ɓuri ɓadade hiɓe tamɗini yurmede Allah nden hiɓe hollette makko ɗen donc haray ɗo fillike imam Bukhari e tugale eggaɗe e Abdullahi wonde ka Allah wi ɗon ko ɓen woni ɗen ko faanda ɓen ko jinnaji go'o laatinoɗi hiɗi reweteno ɗin jinnaji hari hiɗi rewede hari ko ɗi heferade hiɗi rewede kono ɗi naati l'islamu ɓa l'islam ay ɗi naati l'islamu ɓaatinaɓe l'islamu noon yimɓe wonnoɓe rewde ɗen ɗin jinnaji ɓe andali wonde jinnaji no naati l'islamu kanji wonaɓe rewede ɗin on sayi Allah jippini ɗewɗo aya andingol ɓe yimɓe wonɓe ɗe rewde ɗi jinnaji awa ɓen wonaɓe rewede ɗon ɓen tigi no maapi ɓuri ko ɓe maapi kon ulaika alladina yad'una yabtaguna ila rabbihim alwasila en no maapode e hoore mum ɗe yaɗo walle donc ko ɓe woni ɗen hiɓe nodda hiɓe ɗaɓɓa faade ka jom maɓɓe ɓadorgol rélaction ko wiyete wasila ko waɗugol ko Allah yardi fiyo yetto ka makko fiyo yewti ka makko wasila kadi koko goɗɗo golli kon o waɗirta wasila na goɗɗo golle tutten sabu nelaaɗo tori Allah sabu nelaaɗo yalla yaafo sabu nelaaɗo Allah yaaforen sabu makko honno Allah yaaforen sabu makko Allah ne yurma en sabu o wama arsalnaka illa rahmatan lil alamina Allah ko nelirimo ko fiyo yurme en andi ko sabu makko kono ko honno ko ñenti ko gomɗingol Allah timmina tawi ɗin jeɓɓe tati noon tes woɗɗito ko firtata ɗum kon yirto jokkane laaɗo sunna makko on ko firni ko yirni ko kene e gumdo dow e ley janga gollira ko ɗum Allah dandirta en sabu nelaaɗo si a wii ɗo sabu nelaaɓe wuluure a memata sunna nelaaɗo ittirta ɓaawa makko ko foo nafata yo Allah hawge sawaba donc haray joni noon yiltoɗen wano wowirno noon hay fi o darse men ɓaawojo ɗo kan en yiltanoki e makko no wowirno noon kono on ɗon haari o juuta woni on ɗon maafinta ɗum a yiltode makko hari darse on kadi juuti explication makko on alhamdulillah sawaba amin naɓide bisimillahi rahmani rahim wal qaidatu thalithatu tugalal dammal ngal anna nabiya
no annabajo on sallallahu alaihi wasallam yalla juulo makko sinamo dhahara o feeñi ala unasin e hoore yimɓe mutafarriqina sertuɓe fi ibadatihim e dewe maɓɓe ɗen minhum no e maɓɓe man ya'budul malaikata rewaɓe malaika ɓen wa minhum no e maɓɓe man ya'budul anbiya rewaɓe annabaɓe ɓen wa salihina e moƴƴuɓe ɓen wa minhum no e maɓɓe man ya'budul asjara rewaɓe leɗɗe ɗen wal ahjara e kaaƴe ɗen wa minhum no e maɓɓe man ya'budu shamsa rewaɓe naange wal qamara e lewru wa gata lahum haɓiɓe rasulullahi nelaaɗo allah on sallallahu alayhi wa sallam yo allah juule makko isnam walam yufarriq o sendiniraaɗi baynahum hakkunde maɓɓe wa dalilu dalilu on qawluhu ta'ala konngol makko towɗo on wa qatilhum haɓuɓe hatta la takuna ha hara laatatako fitnatun fitina wa yakunu din dina kan laata noon lillahi maɗo kullahu kala muɗum lillahi wonande allah wa dalilu shamsi dalil nange wal qamari e lewru ɗum qawluhu ta'ala konngol makko towɗon wa qatilhum takan wa min ayatihi no jeeya e mande makko allaylu jemma wannaharu e ñalorma wa shamsu e nange wal qamaru e lewru la tasjudu wota on sujjam li shamsi wonande nange wala lil qamari wona wonande lewru ɗum wasjudu lillahi sujjane allah alladi on khalaqahunna taguɗo ɗiɗi in kuntum si on laatike iyahu ta'buduna kanko wonɗon rewde wa dalilu malaikati dalil malaika ɓen qawluhu ta'ala ko konngol makko towɗon wala ya'murukum ɓe yanirta on an tattakhidul malaikata mbe jogitata ɗon malaika ɓen wannabiyina e annabaɓe ɓen arbaban reweteɓe wa dalilu anbiya dalilu annabaɓe ɓen qawluhu ta'ala ko konngol allah towɗon wa idh qala allah saanga allah daalno ya isa ko ayo isa ibnu maryama ɓiɗɗo maryama a anta ɓulta e ko an wi'ani linnasi yimɓe ɓen ittakhiduni jogiteelan o ummiya e biro an ilahayni reweteɓe ɗiɗo min dunillahi ko hina allah qala isa wiya subhanaka laaɓal wodanima ma yakunu li laatanaki lam few an ɗaɓuula nde mi wowlata ma laysa li konko ala naalan bi haqqin haqqe in kuntu simi laatike qultuhu wowluɗo ɗum fakat gomɗi alimtahu a andi ɗum ta alamu hiɗa andi ma fi nafsi konkoni ka wonki an wala alam min mi anda ma fi nafsika konkoni ka wonkima innaka no an anta allamul ghuyubi ko aw woni anduɗo ko wirni o dalilu salihina dalilu moƴƴuɓe no rewede hari ha joni ɗe no gasa qawlu ta'ala kongo allah towɗo on naɗo gasa de hani ha joni ɓe rewede ulaika alladina ko ɓe woni ɓen yad'una hiɓe nodda yabtaguna hiɓe ɗaɓɓa ila rabbihim faade ka joom maɓɓe alwasilata ɓadorgol ayyuhum ko hombo e maɓɓe aqrabu ɓuri ɓadade wa yarjuna hiɓe tamƴini rahmatahu yurmede makko nden wa yakhafuna hiɓe hula azabahu letta makko ɗen wallahu a'lam